ole clear to te kalom le vek chewa Aizawlah Naute an chhar mei ni somni pani komsang ni somni panga Aizawlah District Police Station atanga bengwana thudan danian Aizawlah Police Station duty te chuan nimin mei ni somni pakhat Domino's jar kota trangin phone mangin andor panas tepa Naute lo omrungot thuan dong Police te chuan Domino's he pan ngalin ada to shel lo Naute thakhat velom chu civil hospital Aizawlah rang takin an pan pui ngal ar sela din man doctor ten an dik noa atran tia wangin childline ho nena an lana anni hian mangena in dur thlang an ta vele Aizawlah Police Station staff te chuan Domino's panas tepa da to hi ngor takin an chuji ngala he thu jelai thleng hian hretalani lo Mizoram po hianin Naute chhar akhat togan shet tor po hi along photo thina tunami po hi voi khatna mai ni to lawa kumdanga te po shet tor along photo thina ne Naute chele thashet na pola nei lo ania Naute nei thailo Naute nei du mitam takanom laya hetenun rong taka Naute chunga ancha thin hi chu Rapthlak ane Minister in Tbcc le OKM ho tu te kom home pani ten sarkar du dana kalthate Social Welfare Minister Pirin Pui chuan Voin Khan Aizawlah Home lian pani Operation Kingdom Ministry OKM le Tbcc ho tu te kom na anaya he huna hian home pani te din mun inshil shet na le ankal phungte sei ho ne sarkar kai shroina hnoya kalthan ti thu home in kul tu te hian an sai phunchonga inkul Operation Kingdom Ministry OKM ho tu te rui hlongai te pathian thuzir tirnang kalpoya thlasari thlariat te an khorse ani thil an tia tunai hian mi zalia nom mek ante OKM hian in kai shona fel fight taken rui hlongai sim to te chu senior resident atrangen workera chota trangen executive le obia te an tang chawa an chunga hian advisor te anom le bok thu minister hian thil OKM ho tu te chuan Farms and Societies Act noya in register in min phalte donation pack khoma tanga kalan ni beran tia chumi rualin anzir lai te hi aho ho ten anin hlo thina insakna na sang te kong siam na te lungrem na ten thok thren vokle ar an vulba ka thlai huan tian siam bokante Minister hian Tbcc founder Titi Zoming thangale Tbcc advisory board ho tu te komna hun anei boka Tbcc thazok langthlang jok le inke shwena mumal jok nena kalpui dan turan sai hawa Tbcc lampo hian dan noya mumal taka kalchu andu dan ni thole lomomanti thuan sai Tbcc hi arang thayang bera tuna rui longai ho na tur nei lawa lai teiro laite lo en kolle torin roman na siam puyan nia anni hian amison mumal zoka tile amun main azo tok damlo la torin ain roman dona Tbcc advisory board van hela pacho chairman noya uluk zokin anvil to don ti an soibok sarkar chon dan angin accreditation akal pui to don ti an shila chudan noya minimum standard zom tur omte anzom theina sarkarin center te training peka kongsang sanga pui atum thule kausang sang soi tu te po pui tu tura som anni tho minister hian OKM le Tbcc ho tu te he ashila anni lam point dan noya inke shoina mumal taknena kalani tur chu anlom thule sarkar kaushan le NGO te nena tho thlan chu andu thu samani thu an soine puwanal ngai chon ri hlongai te en kolna munatan Mizoram Synod kota aram ahlan feltamo mishingril ru tak chuan thilu omle harsa wani don telul e ma sewana achan tur amu chiang le an ingei don he tin pakha thenaron posa he ne Mizoram kaushan lian bera thunei tu Synod hian arang theyang berin tran hala zui mol sela saltang te zonga kolrit bera phuar hlongai te tana soma pakhat chun luwe te po achagom to alom le tin pakha thenaron posa ni hei tak takani chuanin alom don lea chanchu Synod kan hrianga Mizoram kaushan singa lian beran nia hei thudik tak takani chuanin ante tha thokhat le ti chu a hriat thei don ani oleng puchuni se hei thil chung chang hian el rom te i vei zong te comment section la mai ron se ve don nia